kalanganin God ni may sangan ranwet. Greetings, teraran maui sang Cincinnati, Ohio. Ben, watong child Iraqay, maybe you watawadak tuan, kasampalan, the dog in Jesus Christ, megachin wiyata. On kamuyo ngoy bugtangkakan ka relationship, right relationship de eupanayo, nang pungong kachaylo ko taman, magchais chuweweki, ko taman machayl, asani arala, chayl mangi, pachay kairtanan momotso, chay kanyang wrong masanin God, kasampalaban chan kiyan Jesus at amongyong, apangat kiyang jangan na sarawi, chapang watak masanin God, kachapang we kita. Okay, so, watakong katel ran what, kayo nora kolose riyaw riyesak lele. Riyesak silu o silu eulel payo, mi bantap kita kasaya. Mela o mor ren Krais. Ar kumail yanger Krais Pwoula. Omet kumail salatak sanger manamanen ngenakan makakaon lang o samba. Okay? Iro kasalayang gata. Makatra yang Krais Pwoula. Agjaban salatak sang. Manamanen ngen saud. Michanane kip sapal. Okay, machabani. So yang Pwoula, and so ta magcha Pwoula. And so magcha pula cha more nan leman Jesus Christ. Okay? Pag machabang uyesan sa rawitra. Yang atrapat patong. Cha sa magcha makakaon na cha more. Cha sa yang Krais Pwoula. And so magcha mayroong kiyang lang. Romanes sa kriyawo Paul ko siya. Yung ngitingit, yung ngongki. I heard you. Okay? Kachan kiti at chamor, kacha mamor, chamerong kila chamor. So, iwe wen yang Krais Pwoula. Just chana no ko ilang atapon lupu, aramas pilpasur machonan po chaka, Krais wiya makamatako. Kamuyongoy panuyan ni mga yon ni poson. Kacha pula chamor nan leman Jesus Christ. Imichekin wiya kikapakapinan liya Krais. Checho kakaleta Krais, tako cha leta Krais. Ya mo singoya panaleta ko taman makapkatalango sampai kotnan lang. Alial wakan suk pompuel ya mo eh. Am tamen tel min de tamen tel we chay pula chay morna le mango tel yangi tel kaiden chok kiyang chay kiyang bejay la kaon. Okay masani. Aro kumail yangi Krais Pwoula. Omet kumay salatak sanger manamanen ngenakan. Makakaon nanlango samba. Nge? Chay salatak sanger. Asa me Jesus yesata sanga Pwoula. Emasani manaman koros. Nanlango samba koyang yoyer. Ako sa yang warangko. Ako sa yang komuyongoy. Magchapilata itawin ni Ranwat. Magchapilata bayang Iangih Pwoula. Okay, ismabiluya ka sa iwo nan kalesia riyaw isa ko Paul ako sa Iangih Krais Pwoula nisa po lima lopo po met kaitek ngoy memamor ap Krais magatin yeyas lalay so lang man me asa me Iangih Krais Pwoula so lang man me Pantatongi manamaning God. Okay? Pwede wasasan sa lamaw. Kajay Iangih Krais Pwoula. Umet kajay solar mimipan. Manamanin ngen kan. Yang kan. Principalities. Chawyalar sambayan God. Jas salatak. Ima puksaro masani. Karda chas chuba masak ngen saud. Pwede masani. Kumay salatak sanger manaman ngenakan. Makakaon na lang. Lang kasampalpan, tama ay point mi minitin tayo ang Kitail. Kaya daga dyan chakiyan Jesus Christ at more manamanakan, manamanin Satan sa Japan tatok. Kitapan mela, die to ourselves. Ima Paul powerful ki. And so we are mission.
and sambawat. Okay, yo gosang ni religion spirit, yo gosang ni John momotso de John the dog and goat me un momotso, un gosonnet, programa kan. Okay, or encounter Holy Spirit. And some mga sarawati at apoe, and so may be no wrong as an Jesus. Ay asa. Metame memorke maso ko pan kosang. As suka kosan lale, apanalita me kapwat. A new life experience, apan open on. Jesus and gaskuli. Okay, so Penny declare wasami of Chawataka Kaleserio Resa. Isolar memor. I no longer live. This life that I live for Christ. Okay, so memang kongong Kitail so long. Kajade jaib sapal. Chaban morin mela sang Kitail ran koros. Body or soul. Pan muidong ngenen court makakaon. Agjampangkak memorme. Saladak sang. Nan manamanen ngen sautrakan. Okay, chan watak ma kumail Iangih Krais Pwoula. Tatago na kier apkijaban pilata duam pola pilata e pilata. Imagarta coach tatongi itibak. So jang ngen sautkak stand him reasa. Okay, bil soja chay watakera ni jeje o kumma de lalapot e megila Krais. Chay membumbigin da megila way. Okay, e megila Krais. Wana asa mesang peni mesang ainongkan mesang kairo mesang sucharkan rimimen ko siya wasan sa magja Iangih Krais Pwoula akjaban mangi magja pitsanger manamanen chapel pan mimi pong gtay saulang charmak chabilip sapal magja soja mela gemela na nutuka chaka kja ngenen naklapalap ngenen kango ngenen pon maso ngenen kailok mimiselita ngeyam chaba morgen Krais puen soja manaman en ngen saut en kakana ta morin solang okay ara kumail karet ari tama kareta ligamatra kumail pilken mamor nituan aramas en sambawat okay Paul magos ko say tama kareta kumail mas chuwe wegis kumail mo magos ko say itong Kitail dame cheben tuigi jaramas in sambawat aray kento mimina in samba aray kabren mimina in samba aray maur mimina in samba God in Satan maray God okay ragakanta ayes akauno de ang Jesus absoja and Jesus count pona chamongyo kay dek Jesus machay count again da tama kareta kumaikin baikiyang songong kosonnet medueja mepukat kumail der da tongi men kumail der song men de kumail der sair men de nian aramasa da tongi song pukat rekendiara da meresod esoja kachapa pues song pukat ye kosonnet en aramas o batakan aramas kin lama me Israel kan Mewya ta kosonnet pukat merebit apso. Ramoman incheng tiang we itingong aramas en bongi ton langkan. De moment mbai likam. De wya kaisiso likam en palwar. Abudan so trakatraparel ni arel banka kaun inong en palwar raikan. Okay? Ni what? Ab udan soja kachaparel niarpan kakaon inangan paluwaratail. Okay, paluwaratail. So dame ekosaya maur ke maur me mesange rinsene o kuprangot me maur lale amia manamanen kot pangye sanzanan maurin saulanga ewok sang aramas me memor kukosonnet. Mail de kangmo, mail de uyamo, yapan. So tamia koskosaya ewe ke koyertanan morwo. Ari koskosaya transformation, koskosaya wokilawo, mor wok pasanga.
Okay, mo esan sala mawon Kitail. Jai koros jai koirta jai ekas sarawi kot mol bam. Ekas sarawi chabanyango la balapol. Ekas sarawi tuaje labas saraw koros klantiang. De labas asa buksaraw de labas aksakaw sili abas onkan koros lamlamame. Atay wuya me bangka mor Kitail aso. Dame kosoya mesang insenom kan niyan pa muitong kaunong kawaliya kapuyuk. Kuar memor ko kupranggot. Akay tingkap kapayata ko sonnet. Absoluta kotlale. Okay? Number ya chapter siluwa masani. Kumaliang Krais yasata. Ako sa yang Kitail kami ipsapal. Chay ka kuya memorap ni palingen chayang Krais yasata. Chay bang ya kapakapsang ni tatokan Jesus Christ bon lobo. Kumaliang Krais yasata. Oro kumail kaineneta. Amay lama-lama kan, ong ni me kan, meminan lang. Okay? Wasa me Krais, kin kat ya, bon mole, ni palimaunin kot. Kumail pereniki, mata watuan song kan, memi wasao, kay dek me kan, memi minisambawat. Okay? Iban watak ni, min watak ni waya bejar. Ako sa kasayanta, kumail peren ki mata wa duwen song kan, memi wasao, kay dek me kan, memi ni sambawat. Okay, kasi kasayang tell and fix our eyes on Jesus. Kajan mata wata god, mata wata nanlang, mata wata kuprang god. Pokumail melar, o maurumail kan yang Krais naglar ren god. Okay? Kitail melar, mauritail kay yang naglar ren god. Hallelujah. Ya point men chan matawa nan line mo. Lo kayang wayo kasaya. We are Eden in Christ. Tuwecha kauno karoki kita. Ren Christ. Acha mentality kaban matawa. Wasa be iratigitik. Riya isako kasaya me. Puegia cha yanger Krais Pwoula. Asolar manamanin ngen makakaon na lango sampa sola pung reta. Okay, ani siluwa kolose me yo watawatak. Puegia cha min yang Christ, we die in Christ japan mela. Pagatan in Christ akaono parekita. Sutra ataken enemy pangodo boy dawasakis. Okay, kachay makan rechangong. Chailargan ko saya, Satan powerful. Ewa paran. Pajasuwe wegime. Chaba mesang kacha. Pagja tuwaja God hides us in Christ. Lagayang Bombay Chinook Sansal translation. Lagayang wayon da. God oki kichala. Ren Krais. So enemy sutra power. Mona ban togi kitra abang go through Krais. I Krais ma child mediator, dapat mediator. We allow logan child. As to mall pa child, a paraparake child. Okay, masan en Bombay masani. Bokumail melar. Morumail kan yang Krais. Laren court. Chawiya nak. I hides us, I eat us. O ki kachala, o ki sang. Imun titiyo karda chachakak. Chabana sama chawiya, kaitek roken. Pajama saka mun titiyo hap. Achakak tawi kita, parorong kot mimi po child. Asama chekum yata deep, asama chekum sa paik, ka child me open da. Magaradayo.
Ayaw mo, nanay share ngoinda. Ang sa may polel nanay mo rin solang. Kapal kin lelong yo try kin. Kapakap kin melaw kat kilasang yo. Wama ipapantin kat kilasang ya ibil karya yalar po. Mata-mata sapong po isa sa tama maso na masani. Ngay kapal kin lelong yo ay kin lama may riyalar kot mol bay. Ang sa may wata kata masano koy. Kapalo men kakila kay kitala. Kapalo men katungi dia chaposon. Kapalo men katungi kitail. Pagtail endor duwedra. Dilaway ba? Koway lale. And so mitay koway lale. Kauno peren. Puekin panawi. Irailagan me sapulima. Kaya peren. Lele ya kardan so me kapal lelong kita. Epakatortong. Arak chaban suchamen. Kapalon matangan nak. Chaban men atamoran wiyawita nan kapala. Wasaka sayame. Kuwachagan pare kitail. In Jesus. Ang sa makapal pan lelongu kapanasa. Iwiya parparoro. A kapal lelong ya. Kasawiya tamor. Main God yaw tami wiya. Yawasame al rejida. Mamia al rejida. Repent. Mamia al endip magjartangata. Itame enemy banakseski. According to the scripture, kita melar. Kitari Iangih Krais yasata. Atamor wiya parparo rakano ya parparo kita. Amagata lil kapal. Either kejartangata al. De kauno mentatong kita magchalelo. Puen apte kakela kay kchaila. Okay? So, ang sa manchaban lelong kapal te soma sutra lebil. Yaraman tayo kapag kiktan pitsang. Tatong kikasawi ya tamor. Mia sweat, mia sapong. Mia al. Crack. Mia por, mia wanim. Mir jangata me chapel kaktok egnya. Soma. Tako sa tong yama. Arin chabanita kren nganan kot. Abang kasaleto mamia. Ama sotra. Chachuka klangata chuka tadja kapangakot. Kapangakot nang kapal. Main kot ta kom song wiare. Muy dong komoy. Niya cha endor kapal. Kapalo pang kakila kay kitala. Ngay kapalo epakatartong kay buidi kuparang kot laletail. Emasani kumail melar. O maurumail kan Iangih Krais nuknukla. Rengkot. Amail maur melel. Amail maur melel. Ye Krais. Atail maur melel ye Krais. Chailen me maur Krais. Nduang Pwoula ko saya. Okay, kalesia. Riyaw sa ko Paul ko saya. Isalar me maur. Okay? Krais me wiya me maur ki. Akachabiliang ko saya sa ongo. Amail maur melel ye Krais. Onia pan sansalta. Kumay bilpan yang sansalta. O yangan ki sapul malingan. Dami ko saya. Magjapan mela. Kaitek mela ang palwar mi ko saya. Mela ninsin a child. A child anan, a child inang, a child bon mas, o child kangodi. A child sa utarakan chay ke mela. Puwege Krais. A child kaparin isampakan chay ke sesang child. Puwege Krais. Child memor ke Krais. Ang sa Krais pan. Kosto ng glory. Chabil banyang ng glory. Magdaw yung memor ki yung mor. A Krais memor ki yung mor. Ang sa mapamporta o masan yung kachamesa sa ikcha. Ang mangay tulad siyang kasawiya chay mor. Ran pukat. Ran buat. Ime masanigi. Nan madu. Isa konori isak payo. Meman. Memenitawen yodo. En pulikiti amor. Another word. En mesang peni. En kapay kalopo. Kapay kalopo un lokolok. Tuwe cho iyo. Kasi Jesus.
ay kapay kay lobo. Okay? And deny madoi sa kunorisak payo. And meman memenitawen yoto. John metegi la peni. Kapay kata lobo. Ang pangkakitawen yoto. Okay? Romani sa Riyaw. Paul will perfect example. And morin saulang. Makamuyongoy. Kachawatek. Kaiten mamalin. Lolopotonggot. Kaiten mamal na poson. Nanangi te. Choko sayamel. Choko nilang kapal. Turun kapal nilang. Aptame persevere ge. Ebil alutra. Ngayon sa otakan rokpa na. Okay, ebil. Kapag ke mela. Kamaurata. Matawa ko sang religion. Apwegi melelen repente. Melelen kolula. Hier ko to papa kot. Bilinen barkio siya ko powerful. Pwegi. A total change. Eso jak sin bukla. Eso renta yang makupranggot. Songoros me sa makupranggot wiya. Songoros me sa makaite ka soik. So doja lapalan bukla yo mo lapalan lipon ipsapal yo. Totokang kot wiya nga sa me encounter Jesus. Okay? Nan Romi sa kriyaw masani kumay kalimangi wiya malder kalimangi wiya sampa. Mail muidong kot ang kaulia kapuilo la mail unsak. Ako may lampang kakasota. Tama kupurang kot. Tama mau. O tama kachun kupur perenki. O tama unsak. Tama kupurang kot. Tama mau. Tama kot kupur perenki. O tama unsak and more. Okay, ako sa isang ni experience. Pwede tuwang Jesus. Nga ako daw ngayon sa rawi. We gidar pok sarawi o go through life chaman and so me Paul ko sa younger child so to pok sarawi me watawatak ari alesan Jesus alesan en sarawi year go through life a life experience ya yang dunya ta woyo pukan nan kadete kap okay Kitail jay watawatak ramas me walk the life live it Resortera patapatak. Maurki. Lar pass down on Kitail. Diaradame uyaban mo. Bukitran. Maurka maur mesota manamanin. Nan longi min nan wawa. Unsamba. Okay, manaman sang ren chepelkak. Togi Kitail man chay me sang Kitail. Chaylar maurki. Koto kuprangkot. Ayata. Look at wayonta. Healed it with just a lama more. Chaka yang confess. Tama Paul ko saya. Kalesi arioriesa. Okay? Ako saya me salarma more. Esalarma more. More me uyama more kia. More in Krais. Alesang ren Krais. Hallelujah. Di dawen. More in Krais. Ako saya. Iangih Krais Pwoula. Nisapul malupo. Pomet kaitet ngoy me mamor. Ap Krais me kachin mamor lali. Ara mamor wet me mamor ki. I mamor ki koot. Bini. Weki ngoy. Okay, ako say our relationship. And we don't go and live through his life. We don't go and live through his life. Iyay kapagap makitra ipisuja patapata kong komunyoy kitaban plata koten live and morki chan morko kuprangota koten ni duwan dami ko sa yayo at ay mong yung tokalang mal saraw yung kot through Holy Spirit more saraw yung kot ta uyapang kot tama ka para ng kot. And minana chay more and tokalang. And they cha asa awan tokalang nan lang. Okay, ni duwan na tell wrong. Meditate madamadawa nan lang. Madamadawa kuprang kot. And we are upon some power. We kuprang kot. Jesus
Jagan what ligilan and a take up a cabin so much more nala. Kupromian yaw samba. And there me nan kapaka. And minan lifestyle. A kapakabo bang poita. Give me a memorize kapakabo. Sa much more nalang maromian sarao kupromian. Mimian poita. Kupromian yaw samba to it lang. Ni memory. We yakan ja also dame sampa o dame nan lang. O tatra ng puksarawi hypocrites. Okay, hypocrites do it aramas maganindang aramasan wiya mekot apin raiso to wiya. So kapag Jesus Christ esapong niya chel mok checking ta kapag Jesus chairman bombi kapag Jesus chel orisama tumot lang kupromiyo wiya sampato lang anan real life just wiya kuprang god poeki tagot kuprang god mesang deep mamorki more in Jesus Christ. Majesto yo wata chaban sasa. Majesto ki in Jesus Christ at amonyo. More no duk me bang we kana ran koros me chabang yo litli. Okay? So mana man bon chepel. Ani ata wat scripture. Okay? Israela kan me mesanger me yang Krais Pwoula. Soja mana manen koten sampa. Nanarel more. So in another word, so mana manen Satan real. Karita ikakela kay Kitail ranwat. Chaban man rapakia chaparan ren kauno. Niyan cha kapakap watawat o mamor kiseli tama kupranggot nan rangoros. Amen. Nanata kosoy, nanata uyuya, nanata matamataw, cord achay mongyong. And so achay minana and so me. Teren peiren, teren kailok, teren pichi yape. Ang body of Christ. Ang momotso. Ngong yan sa what ni. Tuwe chan mangay kang kalokong aramas miso sa court. Sa ipatlo nan wing court. Sangam ko ang kalokong aramasaman me. Katangay tiyer me asa. Des chan ane yupo ko yupali yan lamalam. Ay yupali. So chaklik lang. Just so nan momoso and so what kayo trang. Masa non flow. Masa non flow. Okay? Pwede ngayon. Kay dek ngayon nanane Jesus. Kay dek ngayon aktikitik. Ngayon piti. Ngayon liyak toror. Ngayon komat. Ay isang po kami chanana kemesang. Chanana puksaraw yung kaskuli Kitail. Jay kailangan mo yung Jesus. So, puinin Parisi. Puinin Sadusi. Kan puinin tuon momotso. Mewuang. Aramas metipanakan. Israel manane. Exactly. Yung mo na tell me more and so what. A tell up extreme poeki. Jesus yes la le tell. A childhood klang lang la pak lang la. Tuwacha liksan salama metotonan momotso. Count Jesus mangi atamong yongan siyay. Atamong yongan kailo. Atamong yongan pero nong lapo. Lapo. Okay, ngayon rejection. Ngayon so limpak loud nan momotso. Riyay kapag niyay kosokosoy, masanon panawiya, masanon kapungiya. Okay, boy, men more, me pangkaparanong Jesus. So iyay kapag komuyo ngoin niya tawiyo rongorong. Mesang kita tuwa siya, yiramin tatong kiya siya matamataw. Emiti song koros me siya sa ayar. Okay, kokonin kailo kapel, ngor apel, upali yape empty. Pagrengo chang korong esang kita sangan mora apia sang o kaibidi magjaban matamatawang kauno toke aramas korusia. Okay, John momotso, John ministry aramas mebils lang. Pagchailang represent God sampawat po. Ikapropor ka may iwiwin atake yan Jesus atay mong yung. Chay meninta tongki tipso yung mamamor. Doon po la kasaya ng Roman sa kriyaw. Mayroong mamamor.
Mera memor yak chamamor up chamerong lar. So kuprangot men we sansal kaiten Kitail. Amen. Kalanganen kot chakapakape. Main kaun Jesus kalanganen komi. Kalangan ki ang komi sapul mamalimbak. Kalangan ki ang komi totokan ben lobo. Sapul mamasan katete yang kit puegi at yang komi yer Pwoula. Solar manaman. And the dog in muntiti. Nan lang pon samba nan samba. Mimi bonat more. Nangulos yes silu katete yang kit. Magam katang karoki kitala. Through Jesus Christ in God. Kalangan la pala puegi sota me got kampamuidong. Me an imuntitia power te manaman and dog egit. Songoros magampangatan muidang apan miya karapa. Elekit me obenda al me wiki masodra al agam gatan muidong kom men panawigit nidwana trongonger kom gatan panawi irailakan misapol mami. Ibro isakriya limau owenoga de Iangih. Kalanganan komis yo akot kaun levelap. Kalangan ki yang komi kapag at hard attitude. Sengak panawi at mauran sokoros. Sender men beren debil men luwak debil men siyay at mauran makalakal sen mesang bengkit. Sen kapkapay kat lobo. Tuwe drum gachin kapay komu lobo. Koma luwe nan me got me unfair o kam suta deserve. Yet you gave up your life. Wagi ang pakong kapay takupuran sa mami. O kam gachin kupur ki kamaor kachala. Iyay kapakapo Lord God sanan kisangan intentional. Sempil kapkapay kat lobo. O sempay kiyang kupromi. O sang kamaoralay railakan. Misay potlonan wing court. Kalangan kiyang kamusapal mamalimbak. Pabawalang kaun na tatokan nga namusarawi. Kapayata more korusya miyang nan timewat. Debil muro kahat. Kalangan kiyang kamunan sampawat kumkungatin. Uyalo ki sapal mamuikan. Marasotraban fail, rasotraban subay sang kami. Aplimpagang gota na utewi. Nan more koros kupromi en uyawi sampa. Nan morin sapal mamukapagapungkan. Nituan nalang apil celebrate tebile wang kami. Sa kaprayang kami at kapang. Kasaba kalangan ang kami count Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor kukulanta. Amen.